Nshuti mukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu tubahe ikaze kuri Ruhuka TV, urubuga twabahitiyemo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radiyo Ijwi rya Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo igihe cyose dukoze amakuru ajye abageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha n'iki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi, tubahe ikaze. Murumva radiyo Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu aribanda ku yo mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kahamagariye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha inyeshyamba za M23 no kuvana vuba na bwangu ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza. Aka kanama kandi kasabye ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, gusubira mu biganiro bya diplomasi mu rwego rwo gukemura ku buryo bw'amahoro kandi burambye ikibazo cy'intambara zabaye karande mu karere. Temistokle Mutijima atugezeho ibindi kuri inkuru. Abahagarariye ibihugu 15 byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo. Kuri uyu wa gatanu batoye bemeza umwanzuro wamagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za M23 no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanama kongeye gushimangira ubusabe bwako ko impande zose zitanga agahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza nk'uko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa Afurika. Uyu mwanzuro wari watanzwe n'Ubufaransa. Ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Rivière akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize. Ambasaderi Nicolas de Rivière yagize ati, ibi biratanga ubutumwa butomoye, nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitero bigabwa na M23 ifashijwe n'u Rwanda bigomba guhagarara. Akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo abarwanyi ba M23 bakomezaga kwagura aho bagenzura mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya Ituri. Aka kanama kati bafashe Goma, umurwa mukuru w'akarere, ndetse n'umujyi wa Bukavu ugwa mu ntege. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo, barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'u Burundi. Umwanzuro w'aka kanama Karoni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basivili no ku bikorwa remezo birimo n'ibya Loni, iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Wamaganye kandi icwa ry'abakekwaho ibyaha bataraburana, isambanywa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara. Akanama Karoni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi, amazi, amashanyarazi n'itumanaho. Kongeye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa Loni muri Kongo MONUSCO, kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara. Uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya Minisiteri y'Imari y'Amerika gishyiraho ibihano kuri Generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, kubw'uruhare runini iyi minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u Rwanda ruha M23. Usohotse kandi mu gihe M23 ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu ntara ya Kivu ya Ruguru ndetse n'iy'Epfo. Uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa Uvira wegereye umupaka Kongo ihana n'u Burundi, ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira akarere kose. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, zivuga ko batotezwa bakicwa na leta ya Kinshasa. Ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na Loni zirushinja kuwuha ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo. Kuri leta ya Kinshasa, intambara M23 ifashwamo n'u Rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya Kongo. Ibyo ariko M23 n'u Rwanda barabihakana. Urakoze Temistokle. Umutwe w'abarwanyi batwirwaneho ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze gutangaza ko wifatanyije n'inyeshyamba za M23 n'ihuriro AFC mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo.
uyu mutwe wagumye kuvuga kenshi ko wirwanaho iyo utewe ariko utajya ugaba ibitero kuri leta. Ni ubwa mbere noneho wemeje yuko ugiye kurwanya ubutegetsi buriho. Umuyobozi wawo mushya General de Brigade Charles Sematama yabitangarije Ijwi ry'Amerika nyuma y'iminsi mike uwo asimbuye ku buyobozi Colonel Michel Rukunda aguye ku rugamba. Mu kanya gashize tuvuganye ku murongo wa telefone. Urupfu ntabwo ruba ruto, n'ubundi nyine rurababaje, ariko aho dusize nta kibazo gihari. Turabizi kuko dukomeye, kuko urugamba yatangije tugomba kurusoza kandi turakomeye, nta kibazo. Nzi kuko ibyo ari byo zose ibyo yatangije tugomba kugaragaza ku buryo turangiza ico cuho tugakisiba, kuko n'ubundi nyine twari dusanzwe dufatikanya. Ndabizi neza ko bizagenda neza. Akiri ku buyobozi mwavugaga yuko mutagaye ibitero ku ngabo za leta cyangwa ngo mugire uwo mushoza w'intambara, ahubwo muhagarara mu birindiro byanyu mukirwanaho mu gihe mutewe. None muravuga yuko mugiye gufatanya kumugaragara n'umutwe wa M23, muravuga ko mugiye guhirika ubutegetsi buriho aho muri Kongo. Ni iki cyahindutse ku buryo noneho muhindura imvugo n'ingiro? Ubundi intambara tugize imyaka 7 turwana intambara, abaturage begwanaho, ariko kuba bari bamaze ino minsi yose kwari kugira ngo twagerageje gutabaza amahanga, tugerageza kumvisa guverinoma ko yarinda abaturage bose kimwe n'abandi, ariko biguma kunanirana ku buryo izi zamayizuma zose zihuje umutwe wa FDLR zose na za Red Tabara bose barahura. Bamaze guhura batangira kugaba ibitero gusenyera abanyamurenge bakura mu gihugu, ariko twagerageje kuzereka amahanga, araceceka ararebera. Itsembatsemba rirakomeza kugeza na n'uno munsi tuvuga. Ni ukuvuga ko kugeza igihe bagera igihe n'umuyobozi bakaba bamwishe. Ni ukuvuga ngo twebwe dutangaza kwihuza n'abandi kugira ngo tugire amahoro, tugire umutekano urambye, tubone umutekano urambye, kuko guverinoma yananiwe kurinda abaturage, ahubwo ihitamwo kubica, kuko yoherezaga za mayimayi. None ubu nyine bariziye bonyine, nibo batangiye kwica abaturage. Niyo mpamvu twihujije n'undi mutwe nawe ukomeje gukuraho ubu butegetsi bubi, kugira ngo twiyunge nabo, kugira ngo tugerageze dukore ubu butegetsi bw'abicanyi. Uyu ni umurongo mushya mufashe, ni umurongo utari umenyerewe n'abarwanyi b'uwo mutwe cyangwa se n'abo murwanira muri rusange. Urumva izi mpinduka ziri bwumvikane muri abo bose? Impinduka ngira ngo zihindutse gusa mu mvugo, ariko ubundi mu bikorwa nta muturage n'umwe w'umunyamurenge utazi ko leta ari dutera. Ibitero byose tugwana, tugize iminsi tugwana, abanyamurenge bose barabibona, ni FARDC tugwana nayo. Ubwo rero tuvuze rero ngo dutangiye kwigwanya, n'ubundi ibihindutse gusa n'imvugo gusa mu kanwa ibyo tuvuga, ariko ubundi mu bikorwa bisanzwe twahoraga tugwana nayo. N'ubundi birazwi ko tugwana na leta, ntabwo ari gishasha ku baturage bacu, barabizi kuko duhora tugwana nayo, nta gikanganye kirimo. Hari ibivugwa ko mushobora kuba mwatangiye no kwigarurira utundi duce, ibyo byo ukuri kwabyo ni ukuhe? Nibyo kuri. Minembwe twarayifashe, uturere twose twaratubaho FARDC yari iri twabakuyemo. Ubu ngubu tukaba no munsi wa none twinjiye Mikenke. Ni ukuvuga ko tugomba gukomeza natwe, kugira ngo aho umunyamurenge wese yari atuye tugomba kuhakoza ikirenge, ndetse tukenderera ubwo twiyunze n'abandi, tugabohoza nyine Kongo yose, abantu bose baturage bose bakagira amahoro. Izo mbaraga zo kwigarurira uduce dushya murazikura he? Mwaba mwarinjije ingabo nshya? Nta ngabo nshasha twinjije, ntazo. Ni za zindi twari duhorana, kandi inguvu ni za zindi. Erega n'ubundi ukurikije ibitero zose bagiye batugabaho, nta munsi badutsinze. Bahoraga badutera tukabasubiza inyuma, tukigwanaho, tukavuga ko tutagwanya guverinoma nirinze abaturage, turashaka kugwana na guverinoma, ahubwo niwo mubyeyi n'ugomba kurebera abaturage kabacungira umutekano. Ariko ubundi nta munsi baturushije imbaraga. N'ubundi nyine taho twakuye imbaraga n'izazindi dusanganwe, nizo twiyemeje. Ijambo gusa ryo kuvuga ngo twiyemeze kuba twagwanya guverinoma nico catumye duteza intambwe imbere. N'ubundi twarabarasaga tukageza mu defense yabo tukagaruka, ariko twiyemeze kuhabakura kuko bagize iminsi bakora ubwicanyi. Nabwira abanyamurenge bose usange ndetse n'abanyakongo baturanye, kubabwira ko twahaguruka twese, cyane abasura abanyamurenge bagomba kwitabira
bakaza bagatabara ubwoko bwabo, bakaza tukiyunga twese hamwe, tugashyira imbaraga hamwe kugira ngo turwanye iyi leta y'abicanyi, tuyikureho, kuko niyo leta iri gukora jenoside, iri kubamara ababyeyi babo. Nicyo kintu nabakangurira gusa ko baza twakakisha kuko turwanya leta. Uravuga ibyo kurwanya ubutegetsi buriho no kubukuraho mu gihe umuryango w'abibumbye urimo kuvuga kurambika intwaro hasi no kuyoboka inzira y'amahoro yo gukemura iki kibazo. Twebwe turi kwicwaga, twebwe turambika imbunda hasi nitumara batwice, twebwe turi kwicwa, bagende babwira abandi wenda bafite ibyo bagwanirira, aho twe turwanira kubaho, kandi twebwe akanama mpuzamahanga twagatakiye kuva kera taco kakoze. Muri make twebwe izo ntibitureba, turareba gusa umutekano wacu nuko twica. Jenoside iri kutubaho, baracecetse bararebera, ntacyo twabivugaho. Twe tugomba gukora akazi kacu kugira ngo tugare umutekano mu babyeyi bacu no mu bana bacu, kandi igihe kirekire nibyo dushaka gukora. General de Brigade Charles Sematama, umuyobozi mushya w'ingabo za Twirwaneho, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya w'ikiganiro Ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Reka nongere mu ikaze ukomeje gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika ivugire ku murongo w'104.3 FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro Ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Iki kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu, aho tukibagezaho kabiri mu kwezi. Iki kiganiro kandi Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha ndetse na mugenzi wanjye Ani Sabine Umukunzi. Sabine, amakuru meze neza? Amakuru ni meza kandi rwose meze neza, nawe ndabona ari uko. Yego, watangiye umwaka ute? Umwaka nawe utangiye neza cyane, ndizera ko ari nako uzasoza. Nizera ko n'abakunzi bacu badahwema kutwira ko badukurikirana umwaka mutangiye amahoro. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ibi bikunze kubaho mu gihe umuntu runaka aketsweho ibyaha runaka, bigasaba ko aba afunzwe mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo. Gusa kenshi na kenshi bikunze kuba ko iyo minsi yongerwa mu gihe runaka urukiko ruba rukiri gukora iperereza nk'uko biba byatangajwe. Ntibikunzwe kuvugwaho rumwe muri sosiyete nk'uko tuza kubyumva mu ijwi ry'abaturage baherereye mu karere ka Nyagatare. Abo baturage baherereye mu karere ka Nyagatare rero basanga ko hari ibikwiye gukosorwa mu gifunga ry'agateganyo iminsi irenze yagenwe n'itegeko, bikabagiraho ingaruka. Ibyo babona nk'akarengane kagashyizweho iherezo. Mu kiganiro Ejo mugenzi wacu Ishimwe Honore yatembereje mikoro azana ibitekerezo bikurikira. Niba ari ukatirwa agakatirwa, niba ari utaha akarenganurwa agataha. Ko umuntu hari ubwo agenda tugategereza bya byumweru 3 ugasanga haviriyemo n'imyaka 2 atari yakatirwa, tugasanga ni ikibazo rero ubuyobozi mukwiriye kurebaho. Akenshi ujya kubona ukabona mu gitondo ubyutse uturanye n'umuntu ukumva ngo bamujyanye, polisi yamujyanye, ugasanga icyo azira ntikigaragara. Ikigaragara cyakabaye kinasobanuka natwe tukakimenya nk'abaturage, ndetse tukabona ko ari kibi. Nuko uko byagenda umuntu hakaba yafatwa akajyanwa mu rukiko, ndetse akaboneka no gutanga ubuhamya ndetse n'iperereza ryimbitse, umuntu akagaragara icyo azira. Kenshi rero hano muri Nyagatare hano iwacu ukunda kubona ko umuntu agiye akamara amezi 3 bakamurekura, ari mu nzererezi. Ukibaza se ubwo buzererezi bwe yataravuye mu rugo, ubwo buzererezi atarakoze kuri cyaguwa ngafite waragi. Ukibaza se umuntu gucuranga mu rusengero yageze muri waragi gute? Bikaba ikibazo. Gusa rero ubuvugizi nuko iperereza ndetse no kubura byajya bikorwa, ndetse bikakorwa abantu bose babireba, binumvikana, umuntu akamenya icyo azira, ndetse kikaba n'isomo ku muturage. Babajyana bajyanye kuri polisi bafungwa pe, ngo barajya kumujyana mu nzererezi ukumva ngo bamujyanye, ngo baramujyanye ngo nuzasya insinda. Aho hose ukavuga ati se ikibazo kugira ngo gikemukirwe hafi bahita bafata umuntu bakajyana.
kuko mwana ngiye sinaye nafungwaho pe ariko abo mbibonaho mba mbona barenganywa cyane. Oya abafungwa dosiye zikirengagizwa ni benshi kuko urabona nk'ubu ngubu hari nk'abantu bagenda bafungura akamujyana akamara amezi 5, 6 n'umwaka ugashira afunzwe, hajya kumva ngo bamurekuye ataranakatiwe. aho urumva aba yararenganye, nuko kujyana ukabiyo gusa kubw'impuhwe zabo bakakurekura ugataha, kandi ntibigeze bamukatira, ntibigeze bagira ute. ngira ngo yamaze nk'imyaka nk'ibiri hari muri ya minsi 30 mva yarafungiye, ukabona avuye masi imyaka 3, ukibaza ese iminsi 30 ivamo imyaka 3, ariko baracari mu minsi 30 kandi amaze amezi 5. Gusumba atari akarengane, baje bakatira umuntu bamugaragaza icyaha cye, ahanwe bigira inzira bive mu murongo. Niba atsinzwe ahanwe, niba ari umwere ataje asubire mu muryango. Abona abantu nzi bafungiye mu minsi 30 bamaze amezi n'amezi, kuko nta rumwe gusa ni benshi barengana ko karengane. Aburane nande baramufunga iminsi 70, niba ari amezi 3 bamufunge, ntibamuburanishije, nibabona igihe kishize ngo natahe ngo ntacafite, kandi baramufunze kuko amategeko yabaye akurikizwa. Ntabafunze umuntu iminsi 30 kandi gaba amezi 3, ubwo se aziri ntago byubahirizwa. Hari umuntu bamujyana bakavuga ngo bamushize mu minsi 30 y'agateganyo, wajya kumva yamazeho n'imyaka 5 nayo igashira akiri mu gateganyo, kumva ngo aracyari mu minsi 30. Arakoze cyane mugenzi wacu Ishimwe Honore ku bitekerezo bitandukanye abaturage bamugejejeho. Iki kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu, aho tukibagezaho 2 mu kwezi. Ese wowe dukurikiye ubona ute iyubahirizwa ry'itegeko ryerekeye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu gihe itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 79 riteganya igihe icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kimara. Bamwe mu baturage bavuga ko iri tegeko ritubahirizwa. Hari umuturage twahaye izina rya Munyaneza ndetse asaba no guhindurirwa amajwi kubw'umutekano we, yari akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, aza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ariko amaramo amezi agera muri 5 nyuma agirwa umwere. Uyu muturage avuga ko byamugizeho ingaruka no kwiyakira muri sosiyete biramugora. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Njyewe bamfatiye mu karere ka Ngoma, niyo nagiye gukorera. Urumva process yo kumvana ingoma anyuze nko mu mabrigade agera muri 3, kuva Ingoma kurinda ngera i Kigali aho bavugaga icyaha cyabereye. Urumva nyuma yo gufatwa njya gufungirwa kuri sitasiyo y'i Remera, Mviremera banjyana iya Rusororo hari mu rwego rwo kugira ngo negere urukiko rwa Gasabo. Hanyuma muri urwo rukiko nabwo urumva ni process ndende kuko njya nagiriyemo n'ikibazo, dokima zanjye ziza kubura. Brigade naho namaze igihe kinini kirengeje icy'abandi bamara kuko namazemo hafi nk'amezi 2 ngira ngo. Dokima yanjye yarabuze, naho ibonekeye izana none izina ryanjye ryanditse nabi mu kwandika nabi. Urumva n'indi minsi baguma babipostponinga ku buryo namaze igihe kinini muri brigade. Mva muri brigade bankatiye iminsi 30, bayita ni 30 jours zo kugira ngo bakusanye ibimenyetso. Njya gufungirwa muri gereza ya Kimironko. Ngeze muri gereza ya Kimironko nahamaze naho amezi agera muri 3, kuko nafunzwe yose hamwe amezi 5 hafi 6 kandi barankatiye iminsi 30. So mu minsi uko rero najyaga kuburana rimwe urubanza rwanjye ngo rwasubitswe, umwe nasubirayo ababurana babaye benshi bakabisubika bakampenda itariki naho ruburanishijwe umunsi wo gusomerwa bakaguma bawimura, ukabona ko bagenda bawimura. Nagiye gusomerwa hashize igihe kinini cyane, naho nsomerewe nabwo gutaha bibi ikibazo cy'ingorabahizi kuko nabwo byansabye ko abantu banjye babyirukankamo kugira ngo bajye kwihutisha dosiye yanjye kugira ngo ntahe, kuko nayo yari yatinze kuva ku rukiko igerayo.
ziriya ataranijoro rero zirabangama muri rusange. Hari n'abantu ujya kubona ukabona kubisema nk'imyaka 2 cyangwa 3 kandi baramukatiye iminsi 30 y'agateganyo, dosiye hari ahafunzwe nta ataraburana, yajya ku rukiko dosiye ikabura akiri kuri iyo minsi 30. Rero urumva ntabwo byabura kugira ingaruka zo ziba ari nyinshi. Urumva nimba urafunzwe muri iyo minsi, nyuma bigaragaye ko uri umwere, ibyo wakoraga biba biri guhagarara. Gereza ni gereza, naho urabizi nyine ubuzima bwaho ntabwo ari nk'ubuzima bwo hanze. Urumva ubukiri gusafari ngo uri kubaho muri ubwo buzima bugoye, then binadindiza n'imitekerereze y'umuntu, kuko uri gutekereza cyane. Nge nk'icyaha banshinjaga cyari icyaha gikomeye, yari viole sur mineur. Viole sur mineur ni ugusambanya umwana, nta nubwo agiye yari mukuru, noneho yari umwana y'imyaka 3. Urumva no muri sosiyete byibura kongera kugaruka sosiyete birakwafekita kugira ngo wongere kugaragara nk'umuntu muzima, icyo cyasha kiba kikuriho, kugira ngo wongere upfe kugaruka mu buzima busanzwe birakugora. N'ingaruka zo ni nyinshi. Urumva no kubuzi neza kurengana, ariko iyo minsi ikarenga, ikaba ishobora no kugera ku gihe kigera mu mwaka cyangwa n'ikindi kirengaho. Ntabwo byabura kukwafekita, bikakubangamira n'imibereho yawe ya buri munsi, n'imitekerereze birayica, kuko urumva iyo uri muri gereza utekereza ibintu byinshi bitandukanye, ugafata umwanya wo kwihugira. Noneho wanatekereza ko urengana cyangwa wanatekereza ko ufunzwe igihe kingana gutyo, birakubangamira. Mu yandi magambo, niba nkumva neza, iminsi 30 y'agateganyo bagukatiye yararenze, utegereza kuburana uraheba. Yararenze, naburanye yararenze, naho mburaniye irenze, no gusomerwa irarenga. Urumva nafunzwe amezi 5 n'iminsi 30, urumva bihuriye, kandi ndangije nsohoka ndi umwere. Urumva ko rero ntabwo rero umenye uko bijyana, nimba ari serivisi z'urukiko. Ariko ngewe icyo numva natanga nk'ubujyanama ni uko bajya bakurikiza amategeko. Amategeko arahari yanditse, hari iminsi umuntu aba agomba kumara muri burigade, hari iminsi umuntu aba agomba kumara mu bushinjacyaha, hari iminsi umuntu aba agomba kumara mu rukiko ku bijyanye no kuburana mu mizi. Izo process zigiye zihutishwa cyangwa zigakurikizwa uko zagenwe, zanditse mu mategeko, byakihuta kurutaho. Ariko usanga nyine urwego rw'ubucamanza ni urwego rusa nk'aho rwigenga, usanga nyine bo bakora ibyo bashatse, niba bagufite mu biganza byabo. Turamushimiye cyane Pacifique Nkurunziza kuri ubwo buhamya yahawe n'umuturage twahaye izina rya Munyaneza. Ngira ngo mubashije kumva uko byamugendekeye. Ese Dori, wowe haba hari umuntu uzi wigeze gufungwa by'agateganyo bikarangira amazemo igihe kirenze icyateganyijwe? Niba aronze byabayeho bamurekura hashize hafi amezi 7 kandi birangira hanagweho ibyo yakekwagaho byose. Gusa niba byoroshye kongera kwisanga muri sosiyete, kuko hari benshi bakubona muri iyo shusho y'icyaha. Yego, birumvikana cyane. N'abakunzi bacu nabo rero bafite uko babibona, kandi hari abamaze kutugezaho ibitekerezo byabo. Christella nawe reka tumwakire, hanyuma atubwire icyo abakunzi bacu bamaze kutugezaho. Christella, ndagusuhuje, umeze neza? Yego, meze neza. Rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo ya none. Twihuse Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi yagize ati: hari igihe iri tegeko ry'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ritubahirizwa, bityo ufunzwe akarengana. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera yagize ati: hari ingaruka zigera ku bafunzwe by'agateganyo mu gihe iminsi yarenze, kuko uburenganzira bwe ntibuba bwubahirijwe. Naho Niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati: hari igihe iyo minsi iteganywa n'itegeko ishobora kurenga bitewe n'imiterere y'urubanza rw'ufunzwe. Dukomeza, Mukeshimana Chantal uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati kuba itegeko ry'ifungwa ry'agateganyo ritubahirizwa, inzego zibishinzwe zikwiye kujya zibikurikirana, kandi n'uwafunzwe iminsi y'agateganyo ikarenga yajya yitabaza abanyamategeko bakamurenganura. Naho Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati: amategeko niyubahirizwe, kuko gufungwa iminsi irenga ku itegeko riteganya ni akarengane. Ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza, ariko mukomeze mubyohereze, ndakomeza kubyakira. Bagenzi banjye basubirana ijambo.
arakoze cyane Christelle Uwikiza. Mwibutsa ko gikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 aho turi kuvuga kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yaganiriye na Maître Abassa Fazil umaze imyaka 11 atanga ubwunganizi mu by'amategeko, maze asobanura birambuye ibijyanye n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo, ahari icyuho, icyakorwa ndetse n'ibindi. Reka tumwumve. Ubundi mu itegeko rya procedure penale ari ryo ry'imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha mu ngingo ya 66 y'iryo tegeko nari maze kuvuga, rivuga ko ukurikiranyweho icyaha agikurikiranwa adafunze, ari hanze. Ariko iyo hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho icyaha, icyo cyaha amategeko akaba agihanisha nibura igifungo cy'imyaka 2, ashobora gukurikiranwa afunze. Impamvu zikomeye ubundi itegeko rivuga ko ari ibyagezweho bihagije mu iperereza ku buryo umuntu ashobora gukeka ko yaba arakoze icyaha. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuba ndi nk'umuzamu ahantu hose hafunze n'iki, nta wundi muntu ufite urufunguzo rw'aho hantu, ariko twabyuka mu gitondo tugasanga bibye intebe, bibye ibintu biri mu nzu, nta muntu waciye urugi. Icyo gihe wa muzamu kwa ko ari umuzamu aho ngaho ushobora gukeka ukavuga ati bishobora kuba ari uriya muzamu waba wibye. Twibukiranye ko iyo ubushinjacyaha bufite dosiye gushakisha ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Mu gushakisha ibimenyetso rero, mu kugira gushakisha ukuri, ugomba kuba bufite n'igihe bugomba kubikorera. Ubundi iyo umuntu yakoze icyaha bihera mu bugenzacyaha. Ubugenzacyaha buba bufite iminsi 5 bwa bwamaze gufata icyemezo kuri dosiye, bwasanga ari ngombwa gukurikirana umuntu wafunze, dosiye bukayohereza mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha muri ya minsi 5 bureba niba dosiye yujuje ibisabwa, ukavuga bati uno muntu koko ibimenyetso dufite, ibyo twabonye, ibyo twahawe n'ubugenzacyaha n'ibyo natwe dukoze muri iyi minsi 5 birahagije kuba twarigera uno muntu urukiko, hanyuma tugasaba ko urukiko rumuhamya icyaha rukanamuhamya. Iyo ubushinjacyaha busanze bituzuye, nibwo bushobora kuregera urukiko bugasaba ko yaba afunzwe mu minsi 30 by'agateganyo kugira ngo dosiye itunganwe ishyikirizwe urukiko. Ni nk'uko nanone ashobora kubikora yasabye ya minsi 30, yabona ntacyo abona, ubushinjacyaha bushobora gusaba urukiko nanone ko wa muntu wari ufunze yaba afunguwe by'agateganyo kubera ko bureba bugasanga nta kintu gihari. Icyo gihe rero ya minsi 30 ubushinjacyaha bugomba gukora dosiye, bugashyikiriza dosiye urukiko, kuvuga ngo kuregera ikirego mu mizi muri ya minsi 30. Iyo irenze nyine birumvikana ko ufunzwe aba afunzwe myanyije n'amategeko. Icyo gihe rero ariko bishobora kuvuga bati dosiye turacyayikora, ntago turabona ibimenyetso bihagije, ya minsi 30 ikarinda irangirana ubushinjacyaha. Icyo gihe rero burongera bugasaba ko ya minsi 30 yakongerwaho. Ibyo biri muri ngingo ya 79 ya rya tegeko navuze haruguru. None ya minsi 30 igenda yongerwa bitewe n'uburemere bw'icyaha n'ubwoko bw'icyaha. Habaho amoko 3 y'icyaha, hari ibyaha byoroheje, hari iby'ubugome, hari n'igikomeye. Abenshi uzumva bavuga bati 30 niyo mibi ataraburanishwa. Ahangaha ho ikibazo ni kihe? Ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atinda kuburana urubanza mu mizi, ariko icyo nemera ni uko iyo bitinze nta mpamvu, uvuga ngo umuntu aba yatakaje bwa burenganzira bwe bwo gucirwa urubanza mu gihe cyiza kandi kiboneye. Ariko ntabwo twavuga buri gihe yuko umuntu yatinze kuburana aba uburenganzira bwe buba bwapfuye. Ariko iyo bagufunze cyangwa se ugafungwa mu minsi 30, hari akantu njya mbona cyangwa se hari icyo mbona kibura mu mategeko yacu. Ndavuga amategeko y'u Rwanda ko umuntu yamara imyaka 2, 3, 4 afunzwe, hanyuma yazaba umwere, yasohoka bikarangiriraho. Hari n'abajya basohoka bakavuga ati ngize amahirwe ndasohotse, ngize amahirwe ndagiye, ariko nabyo ntabwo byari bikwiriye. Ubundi iyo umuntu afunzwe kagaragara ko azira ubusa, yakagombye no guhabwa indishyi. Nkaba nsanga rero biramutse bigaragaye ko ari utinda kuburana ku makosa y'umuntu runaka, icyo gihe uburenganzira bwe buba buri kwicwa. Yaba uburenganzira bwo kuba ari umwere mbere ko icyaha kimuhama, yaba ari bwa burenganzira bwo gucibwa urubanza mu gihe kiboneye. Reka tumushimire Marie Claire Singizwe ku kiganiro cyiza yagiranye na Abassa Fazil, umwunganizi mu by'amategeko, aho adufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko rivuga kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo rero ubashije kumenya ko bitewe n'uburemere bw'icyaha hari igihe bishoboka ko baba bagufunze. Ese wowe dukurikiye ubona ute iyubahirizwa ry'itegeko ryerekeye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo?
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bakunzi bacu rero murakoze ku bitekerezo muba mwatanze. Ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro, mbibutsa ko twaganiriye ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ngira ngo mu kiganiro wiyumva ibisobanuro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bw'umwe wafunzwe akekwaho gusambanya umwana gusa nyuma akaza kurekurwa akagirwa umwere. Reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho iki kiganiro, harimo n'Igena Roger wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Twabagejeje iki kiganiro ni Doris Mugisha ndetse Anisa Ben umukunzi. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, mu masegonda make turaba tugeze ku saa 12, umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo. Rero mbasezeyeho mbifuriza weekend